Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошем барои фурӯхтан марамад, сурат маълумотро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастай Toyotaҳои Camry бардор 2 ва ҳастай Hyundai Starex ВАЗ 21010, ВАЗ 21014 ва мошинои грузовой ва дигар намуд Opel ва мошинои ҳамашон ки обши арзон ки бо нархҳои дастрас барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо даракор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо видео мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 175 сомони бадорон камтар курс бола рафтага ва навор асар мекунем маҳрамат рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияи грузоперевозки яъне ки аз Россия ба Тоҷикистон бор овардан. Бора ай территорияи Москва қабул мекунанд аз метро Люблино ва Садовод ки дӯстони азиз, хай агар ки шумо то 100 километр ҳам дошта бошед, рафта худашон аз ҳамун ҷои куда ҳамун ҷои хонатон мегиранд, яъне ки хай обшим худашон қабул мекунанд. Бора ай Москва ба Тоҷикистон территорияи Ваҳдат, Ёвон, райони Кӯйбеш, Қурған обшим ҳамин шаҳри ноҳияи Тоҷикистонда оварда мерасонанд. Бо агар ки шумо аз дигар территорияш бошед, яъне ки инаша бо маслиҳат мекунед. Зиёда аз 10 сол стажи корӣ дора одами боваринок аст. Дӯстони азиз, мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем. Компанияи грузовой перевоз ки акай парда ки бо кафолат, бо гарантия бортона оварда мерасонанд. Агар кадоме ки бор бисёртар дошта бошад, скидка мешавад, скидкаи хуб ва муомилаи хубам дорад. Сета рақам дорад ки ҳар се рақамошон кор мекунад. Ҳар сеш рақамҳои Россия ҳастанд ва ини рақами ахиронвишта имо, WhatsApp пайваст доранд. Бештар маълумотои пурра ва аниқша мега тариқи телефон худамон метиҳем. Муомилаи хуб мекунад, одами хуб ҳастанд ва чӣ хеле ки гуфтум аз зиёда аз 10 сол старши корӣ дорад. Марҳамат ки борои худтона бо кафолат, бо дили пур ба акай парда равон карда, мисол аз Тоҷикистон, яъне ки одамои наздикатон бортона қабул мекунанд. Марҳамат аз Москва, метро Люблино ва Садовод ба Тоҷикистон, яъне ки мефиристанд. Ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидед, ҳамин рақамҳо дар шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳад. ва мошин мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст барадорон ВАЗ 21010 ҳаст ки мошинои советски молодежни, чӣ хеле ки дар комментария бисёр шумо хоҳиш мекунед. Хоб, соли пароишаш 2003 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторош 1.616 клапана, яъне ки ремейк кана мега мотор намезана, гарантикати коробкааш механика системаи мошин мега беҳтарин аст. Коробка ҳамаш инжектора бадор, ҳолаташ мега беҳтарин, мошин хеле ки дасти як одамда гаштеса. Як сола ҳуҷҷат дорад. Хоб, 4 та балон 80%, хадавои кадаги, электропакет, хоб салоншам тоза, хай дигар маълумотои пурра мегад тариқи телефон. Не ки илтимос мега ба телефон савдо накунед, омада мега аз пеш бинен, яъне ки ай пеши капот, яъне муомилаи хубам дорад. Ва дӯстони азиз, вариантҳои алишам дорад ки метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед, яъне ки алиш мешавад. Нагуфтам ба чӣ хели мошин ба чиз, не ки хай ягон вариант дошта бошед, пешниҳод кунед. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш ва фурӯхтан мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хуб дорад. Мошин мега 100% аст. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошон Мегафон Тоҷикистон аст, ҳар душ 24 соат кор мекунад. Аз ҳамин рақам метавонед ки дигар маълумотои пурра ва 100% гиред. Мошинча 100% марҳамат, бештар маълумот аз соҳибашон. Дӯстони азиз, агар шумо дам ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма, ягон телефон, ягон гомол чизи барои фурӯхтан реклама дошта бошед, марҳамат бо дили пур сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед. Мо дар видеои оянда эълонда, яъне фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст барадорон, грузовой самосвал ГАЗ 53 аст ки мошине ки хела дасти як одамда гаштеса созай. Соли бароишаш 1989 ҳаст ки сайсенаш мега нағзай, балонош хай 80% барадор, балонош болош балата пушондага аст. Хоб, ҷои пӯшидагиш надорад, мошин мега хела дасти як одамда 100% айҷош заводид мешавад. Соҳиби мошин айни ҳол дар Москва, не ки мошин мега 100% омада бинем мегад, яъне ки муомила када метиҳем.
ҳуҷҷатош инне ки бурчидага дига ҳама ҷои мошини 100% ҳуҷҷатша мекунӣ. Айни оми сезони ҳам хеле мошина аста ки барои хок, қум, ҳами чизи кашидан айни сезони ҳам хеле мошина аста. خب ماشین در ناحیه رودکی لنز کرده در عین حال قرار دارد و فروخته می شود با نرخ 34000 سومانی که باز ارزان تر می شود. یکم رقمش راست مگافون تاجیکستان پاکستانی کار میکند و دوم رقمش نمره روسیه است که نشان کار میکند و در رقمای روسیه شان واتساپ هم پیوست دارد. کدامی که میگیره با معامله و سودای خوبم دارد. گروزاوی ساماسوال گاز 53 با کدامی شما اگر لازم باشد. معامله سودا شما میگه طریق تلفن یعنی که با شما فهمیده میتین. نه که فقط آدمان خریدار. برام دیگه معلومات بیشتر از رقمشون. مگذاریم با سه ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است برادران واز 2106 است که ماشین سوئدی молодежный بسیار که در کامنتر خواهش میکنم. خب سال برایشش 1990 است که نکی سایستان رنگی سال 2002 3 است برادران که سایستان ماشین اوبشیم زوره. سویشورش بنزینی خولیای موتورش میگه 1 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی برادران. ماشینچا میگه 100% بالونش هم حالت کوری 80-90%. خب همین خیلی سایستانش همین خیلی برادران عزیز نکی نشد خداوای حجت و پوشیدگیش ای تема یگان معلوماتش نگفتیم. خب ماشین میگه عین حال در شهر دوشنبه پایتخت قرار دارد و فروخته میشود با نرخ 13000 سومانی که با کدامی که میگیرد ارزان و معامله خوبم دارد. این بعد رقم مگافونشون نایست با کدامی شما که لازم باشد زنگ زده بیشتر معلومات گیریم. کدام نمود مارکای ماشینی که با شما در کار کی باشد در تگ ویدیو در تگ کامنتر نویسید. اگر که ما یافتیم یکم شده شما را پیشکش میکنیم، نیافتیم خیلی با جداد میکنیم. و کدام نمودی شما اگر ماشین فروشی داشته باشین فرق ندارد. ماشین گروزاوی مایدای کالونای ما رقم میگذاریم. میگذاریم با 4 ماشین فروشی. خب تویوتا کمری 10 است برادران سوئدی سفید سایستانی بهترین. خب سال برایشش 2010 سالی که بنزین گاز هردش کار میکنه. آبیو موتورش 2.4 لیتر کاروبکاش اتومات حالت ماشین میگه بهترینه. خب ماشین میگه 1 سال حجت دارد، 4 تا بالون میگه، پاچکا کانسندر الکتروپاکت، سالن کوچنی و مانیتور اوبشن پوشیدگی خیلی سراپینا ندارد. حالت ماشین میگه بهترینه. 1 سال حجت دارد نکی نشدم تنیروفکا یا که فراموش کرد اگر که نگفتیم نمی ای اوبشن ای تما یگان چی گفتگی نیست. های اوبشن ماشین چه 100% میگه عین حال قرار دارد در ناحیه شهر توز و فروخته میشد با نرخ 90000 سومانی که باز ارزان میشود. التماس میگه بیهوده ناراحت نکنید میگه چون که آدمی کارگرم فقط برای آدمانی که نمیخواد تویوتا کمری 2 میخرن. ماشین میگه در شهر توز یعنی که ناحیه شهر توز آماده میگه از پیش بینید. بیهوده میگه ناراحت نکنید از شما دوستان عزیز همین خیلی خواهش کرده برای آدمانی خریدار. رقمشون واویلا 90000 سومانی با کدام شما که لازم است در مرامت دیگه معلومات پورا برای آدمانی خریدار زنگ زنید. میگذاریم با 5 ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است برادران که مرسدس بنز سی کلاس است که سچکا رنگی آبیوم میکدگی. سال برایشش 1994 است که بنزین گاز هردش کار میکند. موتور اکونومی پراسو 8 لیتر کاروبکا مکانیکا حالت ماشین میگه برادران نخدوای. ماشینچا میگه 1 سال حجت دارد، گاز میگه کار میکنه پراستوی، سالن توزه، الکتروپاکت، 4 دیسکا، 4 تا بلونه یعنی که سوزه بدونه که 80-90% با 1 سال دیگه حجت. خیر سیتی نداشتم خیلی سریبریستیه. خب ماشین میگه نرخش از 35 تا میگه با ارزان تر میکنن و ماشین در دوشنبه پایتخت در عین حال قرار دارد. دوستان عزیز همین صاحب سچکا خواهش کرده که این نشم دوستان عزیز یعنی که معلومات ما از پیش خودمون نمیگوییم. صاحبش التماس کرده که بیهوده میگه زنگ نزنه التماس و خواهش کرده که ما با شما رسونیم. کدامی که سومی نالی چی دارد دستیت دارم خیلی ماشین خریدار که باشه میگه فقط هوایو زنگ زنم. بیهوده میگه ناراحت نکنید. خیلی صاحب ماشین چیزی که گفت ما با شما رسوندیم. رقمشون تیسل است و ماشین 35 در دوشنبه 100% میگه اومده بینن از پیش یگان سوم معامله میکنیم. 6 ماشین فروشی نوبتی است برادران ماشین سوئدی молодежный واز 2104 خیلی که در کامنتر هم بسیار خواهش کردیم. خب سوئد رادنوی سفید سال برایشش 2005 سال بنزین گاز دارد کار میکند. موتورش اکونومی پراستو 1.5 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد.
салон тоза, хоб 4 дискаҳои простой, 4 миллионаи 60-70%, ҳуҷҷатош бучдага бадрон. Обшим хай мошина камбудиша гуфтагӣ нестай. Хай инаш мега через телефон меган мумкина чақчақ не ки ба телефон мега занг зана чақчақ мекунем. Ин соҳибош ҳамин хел гуфта метавонем ки бемалол занг занем. Ва мошин айни ҳол инашам дар температура Душанбе дар бадрон пойтахта нархиш 14000 сомонӣ ҳастай. яъне ки боз муомила мешавад. Аз ҳама хубаш мошина рафта аз пеш бинед ба савдо кунед. Ба телефон серано савдо мекунед, арзон мекунед ки равен ки ай пеш мошин дига хел боша чӣ фоида. Рафта аз ҳама хубаш аз пеш бинед баъд савдо кунед. Мошинча хай сус дофтесай, хая исуси химчизка, исуси корош мумкин дошта бошад. Рақамошон мегафон 14000 сомонӣ ва дар Душанбе дига маълумотои пурра аз соҳибашон. Лайк ва подписия дар каналро фаромӯш накунед. ҳафта мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбардон ҳастай бо тайга Мерседесои Benz C-Class Сечка соли барои 6 1998 ҳастай ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мошин объёмни. Мотори 1.8 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегабадрон беҳтарин ай. Мошин кондиционер кор мекунад. Мошин рул мебелай, оинаҳош ҳамаш ба кавои ай зайчика мегасои бош. Аккумулятори пачкай 4 диска. Хай балон нав, салон тоза, электропакет, кондиционер, ҳамаш обши беҳтарин ай. Мошинча мегад ягон камбудӣ надорад. Хай ҳолати беҳтарина навистия намихел маълумотоша. Хоб нархи мошина мега 57 мегем бо арзонтара мешавад ва мошин мега дар Душанбе пойтахта қарор дорад. Бадрон бисёр мошинои имрӯзаи мо аз Душанбе ҳастанд. Хай кадомитон агар аз дигар шаҳр ноҳияҳо бошед, агар кадомиш ки маъқул ай рафта аз пеш бинед ва савдо кунед. Хобина рақамошо 918 ҳастай кор мекунад ва мошина Душанбе 57 дига маълумотои пурра аз соҳибаш. Мо тамоми рекламаҳоро мегузорем. Хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираи, ягон великай, телефонаи, говай марамат роӣ кунед, мо фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатии мо аз Сайбардон мошинаи мусофиркаш ҳаста ки Hyundai Starex. Чӣ хеле ки шумо дар таги комментара бисёр хоҳиш мекардем. Хоб соли барои 6 2000 соле ки суди шӯриш дизеле, объём мотораш 2 литра, коробкаш механикай, сайстани мошин мега нахада. Мошин бадрон то ҳола мегад яъне ки лина гаштагӣ нест, яъне ки мусофир кашидагӣ нест. Мошин мегад як даст гаштагӣ аст гарантишкати. Документ мега дорад. Хоб мошинча мега 100%. Ягон мошинаи Opel Zafira ам хеле асраҷӣ боша мега алиша мекунем. Агар кадоми сумкати мегирам мега нархш мега 23 аки чанд арзон кадаги яъне мекадагиша нагуфтиям. Агар ам хеле вариантои алиши боша мегад пешниҳод кунам мега ба ҳам хеле мошинои гуфтагишон алиш мешавад. Opel Zafira ёки асраҷӣ бошад, хай бо болоиш мегад пул метием. мошин ин Hyundai Starex айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ мешавад, тарафи хоб Калхозобод аз Хурған болотар Ҷалолиддини Балхи ва нархша 23 мега ки арзон кадагиша ба фикрам мумкин намекунам ё ки мекунам иша мефаҳмехтон. Ва рақамошон мегафон баъдон. Кадомто ки мехарен марамат дига маълумотош аз соҳибашон. дӯстони азиз хай реклама дошта бошед роя кунед ва имрӯза ҳамин мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбон.